Deputy Commissioner Karibay District ikong RM Kurba ila pentip ba ila ujor ijahar ya gitu ki khnangut ki reupat ba ki balet banya simbenta ha kejingat ho kabala penlong hapo ke Greenwood Khanapara Assam. Katkum kejingat hu ikong RM Kurba ila itu baki Board District kelada ban ujor dak ijahar ba kejing tokit halor kani kadang ya syahmat ya kabala lakhmi ihi dak surkar jelam. Dia hak biade pada kita ki nong media tho nagal yang office hak arfulai tarik ho dai wei panai ila ada upaya ka FIR but hanan nang ne na rin hojini ki dan kendai ngot ki beliau ki beli attend nya ka wedding reception hang te ha po Khanapara Assam sai.